iyi si dutuye. Mu nda y'isi niho hantu honyine umuntu ashobora gutekereza agahita agwa muri koma. Mu nda y'isi niho hantu hari ubugome bukomeye bushobora kurimbura ikiremwa muntu ku isi aho kiva kikagera. Mu nda y'isi kandi niho hantu honyine, ndabisubiramo, mu nda y'isi niho hantu honyine hashobora kurimbura iyi si dutuye mu munota umwe, ku isegonda rimwe, kandi nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare. Ni ibintu bishobora kuba abashakashatsi badashobora guhagarika, abigize abahanga b'isi. Mu bihe bitandukanye twagiye twumva yuko imitingito ituruka ku iruka ry'ikirunga. Igikoma cy'umuriro utwika kandi gitogota bidasanzwe gituruka mu nda y'isi. Inama y'abahanga mu bumenyi bw'isi ihora iterana ngo nibura yige ku bubasha bw'ibiba mu isi ndetse no mu nda y'isi, ngo nibura barinde abantu ndetse n'ibintu kubura ubuzima nibura iminota 2 gusa buri munsi. Isi dutuye ni uburungushure bw'uruziga cyangwa se n'isi ikoze nk'uruziga cyangwa se umupira w'amaguru dukina, nyamara mo imbere harimo ibintu bishobora gushwanyuka bigashwanyukira rimwe biramutse bibayeho. Isi yaba amateka. Twubaka ibintu byacu cyangwa se tukubaka imiturirwa kuri iyi si gakabakaba ibicu. Twubaka imijyi miremire kandi ikomeye ku birunga cyangwa se ku birenge by'ibirunga bifite ubushobozi bwo kuruka. Nta nicyo twebwe twitayeho, nta nicyo bitubwiye. Kuruka kw'ibirunga, imitingito, imihora idasanzwe ndetse n'imihengeri, ibyago bitandukanye byose bituruka mu nda y'isi. Kuri twebwe turabibona bikaza bikagenda, ariko ntidusobanukirwe ngo ibi bintu ni bintu ki. Reka ndambure ubushakashatsi maze iminsi nsoma bwa televiziyo Telescope, ariko uyu munsi nongeye kubusubiramo ubwo nabonaga message y'umuvandimwe wanjye Onesphore kubw'Imana. Yambazaga ikibazo kimwe ati, mbese ibintu birimo kubera i Rubavu nta kintu wabivugaho? Uwo nguwo ni umukunzi wa Trust Wallet Studio, yewe nakoze subscribe udukurikira cyane, ibiganiro byacu arabikunda nkuko nawe ubikunda. Mboneyeho no kumushimira kubera ko yatumye iki kiganiro ngitegura mu buryo bwihuse ngo nkimenyeshe abanyarwanda. Ni inyandiko ndende ndibuze kubabwira yo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatandatu 2014. Icyo nkoze ni kimwe, ni ukuguha ikaze. Nitwa Shalom yo Muvunyi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikirunga kinini gihorana ubushobozi bwo kuruka muri metero nkeya cyane uvuye aho abaturage batuye. Gusa ibyabaye mu 2021 bishobora kuba ari indi sura. Ni mu kwezi kwa gatanu. Ikirunga cya Nyiragongo gifite uburebure bwa metero nibura 47,000. Indiba yacu ku gasongero ifite umurambararo w'ikilometero kimwe. Hari impuguke mpuzamahanga zihoraho ziri kuri iki kirunga zikora ubushakashatsi. Kuri metero 400 gusa uvuye ku gasongero k'iki kirunga hari ikiyaga cy'igikoma cy'ibyavuye muri iki kirunga. Tario Tedesco ni umushakashatsi mu by'ubumenyi bw'isi, ni umutaliyani, amaze imyaka 17 yiga kuri iki kirunga cya Nyiragongo gusa. Iyi ngiyi ni misiyo yahawe n'umuryango w'abibumbye. Le Nyiragongo est le volcan qui émet le plus de dioxyde de soufre au monde. Nyiragongo nicyo kirunga gisohora umwuka wa dioxyde de soufre mwinshi ku isi. Mu mwaka wa 2005 cyasohoraga toni 70,000 z'uwo mwuka buri munsi. Uyu ungana n'ibirunga byose bisigaye ku isi bisohora buri munsi. Uyu mwuka kandi ungana n'inganda zo mu Burayi zose zisohora. Ça correspond à peu près à ce qu'émet l'ensemble de l'industrie européenne. Yasanze yuko dioxyde de soufre ituma umuyaga w'iki kirunga ukara cyane, aricyo kibazo gikomeye iki kirunga cya Nyiragongo gifite. Abashakashatsi bahora kuri iki kirunga baba baje nibura gufata bimwe mu bisigazwa by'igikoma kiba cyarutswe n'iki kirunga mu gihe iki kirunga kiba cyararutse, kugira ngo nibura babikoreho ubushakashatsi bamenye neza imikorere y'iki kirunga. Ikirunga gifite ubushobozi bwo kuruka, ndavuga iki ngiki cya Nyiragongo kiracyafite ubushobozi bwo kuruka isaha ku yindi, nta n'uwo giteguje. Rimwe na rimwe gishobora kugaragaza ibimenyetso yuko kizaruka, ariko ubundi kigashobora kuba gishobora kuruka ibimenyetso bitarigeze bigaragara. Uramutse urebye ibikoma biva muri iki kirunga biteye ubwoba. None si ibi byose bibaho ku yihe mpamvu? Mu gusubiza iki kibazo reka manuke hasi mu nda y'isi kure cyane mu butaka. Hari kamwe mu gace kageze umubumbe dutuyeho kitwa
astrofeya. Ako kari munsi y'igice wagereranya n'umufuniko w'isi dutuye. Ni mu birometero 100 gusa uturutse aho abantu batuye cyangwa se aho abantu tugenda, aho baka amazu yacu, aho imodoka zigendera, mbese aho ubuzima bubera. Kuri ubu bujyakuzimu haba ubushyuhe burenze cyangwa se haba ubushyuhe burenze cyane bugera kuri degere Celsius 1200. Ubu bushyuhe bufite ubushobozi bwo gushongesha amabuye agahinduka nk'igikoma. Igikoma cyitwa Magma. Iki gikoma rero cyitwa Magma kizamutse kikagera mu bice by'isi biri hafi yacu, cyangwa se igice twagakwiye kwita Cortrester, gitangira kwikorera iyayo nzira cyangwa se gitangira kwicira inzira igizwe n'imitoto munsi y'ubutaka. Iyo kigeze rero ku butaka hejuru hano twebwe dutuye, aho twebwe tukibona, ntabwo kiba kikitwa Magma, ahubwo gihindura izina kikitwa lave. Muri Nyiragongo rero ibivamo byitwa alkaline, bivuze ko biba byoroshye cyane ku buryo bishobora gutemba cyangwa se bikaba byatemba mu buryo bworoshye. Muri iki gihe cyo kuruka kw'iki kirunga cya Nyiragongo, ntabwo byo bitumbagira mu kirere, ahubwo birenga indiba maze bigatemba byerekeza mu kabande. Tario de Desco avuga yuko ubu bwoko bwa lave buba kuri Nyiragongo bwitwa alkaline ari bwo bubi cyane. Mu bihumbi 2002 ubwo Nyiragongo yaherukaga kuruka, metero kibe ibihumbi miliyoni 25 izo zose zirunze mu gice cya Goma cyangwa se mu mujyi wa Goma. Abantu bagera ku 100 bahasiga ubuzima, abandi basaga 500 basiga ibyabo. Inshuro nyinshi abashakashatsi mu by'ibirungo baza kuri iki kirunga basa n'abashyize ubuzima bwabo mu kaga ku nkengero z'ibiyaga bigizwe n'ibikoma biba byavuye muri iki kirunga kugira ngo bakore ubushakashatsi ku byabaye muri iki kirunga. Mu minota mike cyane ubutumburuke bwabyo buhinduka imisozi ibarirwa muri za kilometero z'uburebure. Fata ikaramu rero n'agapapuro cyangwa se utega amatwi witonze, maze Sharon, umwarimu w'ubumenyi bw'isi utarabigize umwuga, nkwinjize mu nda y'isi. Gusa ntutitire cyangwa se ngo ugire ubwoba. Wicare ku ntebe ikomeye kandi wicare wumve koko wicaye ufashe. Twagiye. Hariho ibirunga biba byarasinziriye ndetse n'ibirunga biruka. Ku isi rero ibirunga byose nta nubwo biherereye ahantu aho ariho hose ku isi, ahubwo ibirunga byose byo ku isi biri ku murongo umwe, bikaba ku nkengero z'igice cy'inyuma mu bice bigize isi, croûte terrestre. Ubusanzwe ibice bitatu bigize uyu mubumbe dutuye bigira aho bihurira n'ibice bigize inyanja ndetse n'andi mazi magari, gusa byo bikoze ku buryo bwerekeye hasi cyane kandi biteye nk'amatapi. Munsi y'inyanja rero hasi cyane nko mu birometero 60,000 mu gice cya dorsale oceanique gikunze no kubamo imisozi yo munsi y'inyanja, hari ubwo havuka ikindi gice cy'inyanja. Rimwe na rimwe rero iki gice kirazamuka kigahura n'igice gihera mu bigize umubumbe dutuye. Ibi rero bisa n'ibikoze ikintu kimwe iyo bya bikorwa by'ubushyuhe bwa dogere Celsius 1200 nababwiye haruguru bibaye munsi y'amazi bikazamuka bigahura na cya gice kimwe muri bya bice bigize isi, amwe mu mabuye agashonga agahinduka igikoma kubera ubushyuhe, cya gikoma nacyo kikazamuka kikagera ku isi, nibwo havuka ikirunga. Ibyo byavuzwe na Dario Tresco, umushakashatsi mu by'ibirunga n'umutaliyani. Kuri uyu mubumbe rero wacu dutuye ibirunga birenga 1900 biracyafite ubushobozi bwo kuruka, ibindi byose birasinziriye. Kimwe rero mu bifite ubushobozi bwo kuruka n'ikirunga cya Nyiragongo kirimo mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munsi y'ubutaka bw'iki kirunga rero cya Nyiragongo huzuyemo imitumba cyangwa se ibintu nakwita ngo ni imituta cyangwa se imihora ihora itutumbamo ibikoma by'umuriro wo mu nda y'ibirunga. Iyo ibyo rero byageze hano ku isi biba bindi. Ibyo bikoma ari byo twebwe turimo kubona byamaze gusesekara hano ku isi.
Igihe iki kirunga cyaherukaga kuruka, icyo gihe hacitse ibimeze nk'imigezi yanyuragamo ibikoma byaka umuriro, anariho ubu ngubu ibindi byanyuze. Mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi 2021 ubwo nakoraga iki kiganiro, aho ibikoma byanyuze mu mwaka w'ibihumbi 2002 ni umuhora nyabagendwa, anariho byongeye kunyura ubu ngubu mu 2021. Ikosa rero rikomeye nuko ibikoma byo mu 2002 byamaze guhora, aho byatembewe abantu twese twaragiye tuhubaka imiturirwa igeragera ikabikabakaba ibicu ndetse n'amazu menshi cyane. Ibi ngibi rero bisa no kumanika ikintu ku mugozi ukawupfundika mu giti kirimo gutemwa. Umujyi wa Goma ndetse na Gisenyi bishobora kuba biri imbere y'ibindi bishobora kuba biri imbere y'indi mijyi yose ifite ibyago bikomeye ku isi, bitari ukuruka kw'ikirunga gusa. Iyi mijyi yombi iri ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Amazi y'iki kiyaga yuzuyemo dioxide carbone ndetse na gaze Methan. Mu iruka rya Nyiragongo rero ibikoma byaramanutse byiroha mu Kivu mu 2002, ariko ntago byamanutse ngo bigere mu mazi maremare. Iyo bihagera byari kuba ibindi bindi. Ariko reka nibaze, muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ibi bintu biramutse bikomeje bigatemba bikagera ku mazi maremare byabyara iki? Umunyabitabire w'Umudage cyangwa se umunyabutabire w'Umudage Claudiare amaze imyaka 40 yiga kuri iki kiyaga cya Kivu, ariko yaje bwa mbere mu Rwanda mu 1974 afata amafoto aragenda, nyuma aza kugaruka nyuma y'umwaka umwe. Uyu nguyu akiziho ibintu byose bikigize, azi uko iki kiyaga gikora ndetse n'uburyo gifite imigendere yacyo. Ikiyaga cya Kivu ni nk'umudari cyangwa se igiceri gifite impande ebyiri, uruhande rumwe ni rwiza urundi ni rubi. Uruhande rwiza warugeranya na zahabu pe. Impamvu ni imwe, nuko miliyari 60 z'amaritro ya metani ari muri iki kiyaga zifite agaciro gasaga miliyari 20 z'amayero. Ni umutungo muremure, ariko ku rundi ruhande ntabwo iki kiyaga gishimishije habe na gato. Ni ikiyaga kiramutse gituritse abarenga miliyoni 3 bashobora guhita bahasiga ubuzima. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 Karayurusa ahora arwana no gukumira ibyago muri iki kiyaga, ndetse agatanga inzira nziza yo gukura uwo mutungo mwiza wa gaze metani muri iki kiyaga. Intego ye yayihawe n'umuryango w'abibumbye, ni ugukura iyo gaze metani muri iki kiyaga ndetse na carbone dioxide bikabyazwa amashanyarazi mu gukumira ko iki kiyaga cyaza kuzashwanyuka umunsi umwe. Ibaze nawe aramutse akoze amakosa cyangwa se agakora ikosa rimwe gusa, maze imashini igasekura hirya y'umurongo witwa nyirantarengwa mu gukura gaze muri iki kiyaga. Tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha. Ngushimiye ko wateze amatwi ugakaba waramaze gukanda subscribe kuri Trust Wallet Studio. Icyo ngicyo ni igisobanuro cyo kubana natwe mu kubona ibiganiro bicukumbuye kandi bikoze neza cyane. Shalom niyo muvunyi ndabashimiye. Kamanze nkubaze ngo mbese ukeneye umwanya wo kumenya ibibera kuri iyi si dutuye? Tekereza ko hari umuntu nibura umwe wo kwigirwaho, ushimishwa no kubona icyizere cyo kuzabaho ubuzima bw'ejo kandi kirekire. Turi mu isi y'ubufatanye no guhitamo umujyanama mwiza utazagutenguha. Dore ishuri muri Europe, Aziya, Australia ndetse na Amerika. Inzira ni imwe, ni Trust Wallet Studio. Your faith has saved you.